Pozdrav za sve pratioce Sports Flow podcast YouTube kanala. Prije nego što predstavim mog gosta u novom intervju, samo se zahvalim mom sponzoru Good Life Supplement Shop iz Podgorice. Link za kupovinu na njihovom web sajtu bit će u opisu videa. I ne zaboravite Sports Flow 10 promo kod za 10% popusta pri online kupovini. I sada najavim mog gosta, Boško Pavićević, član, to je, da kažem, i jedan od glavnih u Rebel Fighting Academy. Boško, hvala što si izdvojio vrijeme da snimamo ovaj intervju uprkos obavezama i privatno i posao i treninzi, tako da veoma mi je drago zbog toga. Filipe, drago i meni, dobrodošao kod nas, milo mi je što si do nas stigao. Ja sam kao i ti, znam da se baviš profesionalno košarkom, tako da moram ti reći da smo većina nas došli iz košarke na ove sportove borilačke. Pa to, slušao sam baš u dosta tvojih intervjua da si bio, da kažeš, bivši košarkaš, reci mi, otkud sad baš to da spređeš u MMA, u kickboks, sve to što obuhvata ovaj sport. Tako je, pa kao što sam ti rekao, onako i većina nas, vjerovatno neka ta želja za individualnošću, više nego što je to pripadalo kolektivnom sportu i to su opet neki mlađi dani, pa u suštini sad smo i ukapirali da ovo koliko je god individualan sport, možda i više kolektivan sport nego što su i sami kolektivni sportovi, onako nevjerovatno zvuči ironično, ali to je stvarno tako. Da. Reci mi kako je nastala sva ova priča ovdje u Tivtu, eto kažem, mali grad, a sad sam bio na treningu i prije toga isto mlađa djeca što su radila, da kažem, ima i dosta članova, ako... Tako je. Sigurno nešto što vam imponuje, što vam prija za ovako mal grad i sve. Pa moram ti reći da ima dugu tradiciju, već mi unazad do 2000, pa čak i 7. 8. sežu već koreni borenja što se tiče nekog MMA-a već davno kod nas. Trenirali smo i trening je tad vodio Tonči Pejan, inače naš glavni trener iz MMA i za kondiciju i snagu. I tad je i Savo Lazić isto bio u Tivtu. Što se tiče te neke priče, ona je, kažem ti, baš odavno potekla i onda smo konkretizovali to sve 2017. godine, onako odlučili smo da taj klub otvorimo u suštini u smislu zakonski, da to ima sve i svoj, znači, naziv, PIP, sve te stvari što su u obavezi klubovi da posjeduju i da krenemo i sa takmičenjima mimo MMA-a, jer tad je već pratio si, pričali smo, pa znam da si baš u toku i da ti se sviđa sport. Savo je radio 2014. i 15. i sa Soldićem se tad borio. Već su tad bili onako rezultati veliki i onda smo kasnije samo to onako dali gas, pospješili to malo više i bio si tu prisutan danas na 2 treninga. Imamo 4 grupe sad već u kickboksu, to su i za djecu i za rekreativce, za takmičare i buduće takmičare i profi grupa ova sad koju si prisustvovao treningu. Tako da tu je već nekih 60-70 članova i onda suprotnim danima imamo, odnosno utorak, četvrtak, subota su MMA i brazilska džiu-džica i tu još ima nekih 30 članova, tako da što se tiče Tivta, jednog malog gradića i da kažem ne baš gradića poznatog po borenju, to su onako baš pozamašne brojke. Reci mi, s tobom ko još radi, već si pomenuo Tončija, koliko sam vidio ima još jedan član, tako? Tako je. Jest. Božidar Kovačević je naš stand-up trener također, zajedno radimo onako taj dio, te segmente udaračke, ja i on, a Tonči radi i taj dio, ali onako više fokusira na MMA. I tu nam je brazilske džiu-džice trener koji je skoro odnedavno se pridružio ekipi, Nikola Vugdelić, koji također dugi niz godina se bavi brazilskom džiu-džicom. I onako sveobuhvatno je to i moram i da naglasim već kad sve to spominjem i krećemo sa boks sekcijom. Još smo u proceduri oko baš pribavljanja dokumentacije i mislim da do kraja godine će i zvanično da se otvori boks klub, to je oficijalno ovako tamo kod tebe da najavim i vjerovatno ćemo, to je ideja naša da do kraja godine, odnosno u decembru je državno prvenstvo u boksu, mislim da ćemo u tom nekom trenutku već imati par takmičara spremnih za to takmičenje. Reci mi, koliko si zadovoljan svim tim progresom vašim kroz ovih nekoliko godina, s obzirom da to rekli smo mali grad, sve drugačija sredina nije naviknuta na borenje, kako si ti zadovoljan svim tim što ste uradili do sad? Pa jako sam zadovoljan i samim tim što postoji progres, kao što si rekao, iziskuje još dodatan rad i napor i zahtijeva non stop konstantno usavršavanje, tako da rezultati dolaze, to je neminovno, ali svakako
trudimo se maksimalno i sve to što smo napravili do sad iziskuje još veći trud i rad da bi se ostalo, odnosno da bi došlo do još nekog većeg nivoa. Da. Nešto što sam dosta slušao o tebi godinama unazad, to je da te krasi jedan baš vrhunski game plan što praviš za sve borce tvoje. Tako kažu. Baš sam slušao kroz dosta intervjua i recimo koliko tebi to imponuje kao neko koji si došao prvo iz košarke i sad si u stand-upu, MMA, kickbox, sve razno. Koliko tebi to imponuje za ovako nekog, da kažem, čovjeka koji si u svemu tome ušao relativno možda i kasno, a sad evo, već koliko, 10 godina i više si u tome. Tako je. Pa mogu da kažem da ima sigurno veze i košarka s tim, s obzirom da moram i naglasiti da opet košarka ima mnogo dužu tradiciju nego što je to i MMA i kickboks. I sva ta analiza i znaš i sam, baviš se profesionalnom košarkom, koliko ta studija igre znači, koliko se tu posvećuje pažnja, pogotovo košarka i fudbal, jer opet to su najgledaniji, najpoznatiji sportovi i najčešće se ljudi time bave. U borenju je to, odnosno sad ja pričam borenju, to je konkretno kickboks, ja bi izdvojio jer ja se bavim kickboksom, a radim i sa borcima MMA i njihov striking, malo sam u to ušao zadnjih par godina. Ta studija nedostaje što se tiče borenja. Onako, dosta je siromašna. Naprimjer, u brazilskoj džiu-džici to postoji i onako lingvistika u brazilskoj džiu-džici je dosta obimnija nego, na primjer, u boksu i kickboksu i dosta lako, možda gledao si vjerovatno, lakše ljudi pozivaju, odnosno traže pozicije od boraca, od takmičara koju sad poziciju sljedeću da napravi i samim tim, na primjer, tu dosta nedostataka ima u kickboksu i boksu. Onako, dosta intenzivniji sport, da kažem, brži je protok informacija u boksu i kickboksu i onda tu neđe sam našao prostor da tu šupljinu iskoristim, da u suštini onako posmatram mečeve, da se radi ta detaljnija analiza, ko šta radi, kako šta radi, gdje su prednosti, mane. U suštini to je nešto, nije to ništa sa specijalno što sam ja izmislio, to kažem ti opet, postoji već dugi niz godina. Znam da u Americi, na primjer, postoje koledži koji imaju za studiju igre cijeli jedan set, program, jedan cijeli, ljudi rade to već na ozbiljnom nivou godinama. Tako da, to je to. Nešto što je izazvalo bum zadnjih nekoliko dana u vašem timu i u Tivtu, to je potpis Mihajla Čulefića za Glory Kickboxing. Da uporedimo za gledalce koji možda ne znaju, to je kao da sad neko potpiše UFC. Najveća organizacija moguća za kickbox. Koliko je to vama, da kažem, to je s tebi, neću ti persiram, koliko ti je drago zbog svega toga, gledao sam sad i njegov trening i sve, koliko ti je drago što se to desilo. Plus, što je taj event sad baš brzo nešto. Da. To je u ovih 10 dana. Jeste, to je 21. septembra, tako, idući vikend. To je, pa moram ti to reći da jako sam ponosan i to je neki cilj bio naš, da neko od takmičara koji su potekli u ovom klubu, kao što je na primjer on, dođe do najvišeg nivoa. To je, sam si dobro rekao, kao da u MMA neku UFC potpiše, odnosno kao da neki dodeš ti do NBA-a, da igraš tamo potpišeš. Najveći mogući nivo. Najveći mogući nivo u tom sportu kojim se bavi. I to je baš velika stvar, ali opet kažem, došli smo do toga i sad ide još teži i zahtjevniji zadatak, to je da ostanemo tamo, da se pokažemo, odnosno onda da svi ti ljudi i čelnici vide da je kvalitetan borac i ono što publika voli i čime on i kupio pažnju svih regionalnih organizacija, prije toga je ta njegova srčanost i uvijek ide i traži borbu. Onako, dinamičan je svaki njegov meč i ne dešava se baš često da je onako neko tako intenzivan i širok spektar udaraca, ručnih tehnika, nožnih tehnika, baš je za gledanje interesantan i milo mi je što je to Glory baš u Zagrebu. Borimo se, odnosno radi meč protiv Aleksandra Rakasa koji je proslavljeni njihov MMA borac, ima jako puno mečeva u MMA-u i boksu i kickboksu, kontra gard, onako bit će interesantno, standardno taktika se sprema, doduše to je potpisali smo 15 dana prije meča. Moram da zahvalim Vasu Bakočeviću, zato što Vaske nam je pomogao i odradio sav taj posao menadžerski, tako da nije bilo Vasketa, ne bi ni bilo ovog meča u suštini, ali tu je, sad je na nama da odradimo posao, da se pokažemo i da Mišo zavrijedi pažnju i nadam se produži ugovor do daljnjeg. A koga bi ovako još izdvojio iz vašeg kluba, kažemo, tih profesionalaca i amatera, naravno, nebitno kako da ti, a neću kažem sad preferiraš,
Nećemo da izdvajamo nikoga, Da, ali eto normalno. ovako, otprilike, koga bi još izdvojio uz njega. Pa mogu ti ovako pobrojati možda i najlakše u suštini po rezultatima nekim i po godinama, s obzirom da ima i seniora i juniora. Tu izdvaja se uz Miša Lazar Klikovac, koji je takođe jako mlad i perspektivan borac. Lazar ima 23 godine tek. Osvajač je baš brojnih medalja i turnira i reprezentativac je stalni. Sad baš 24. septembra do 29. septembra održava se svjetski kup u Uzbekistanu, u Taškentu, i to je jedan od onako baš jačih svjetskih kupova, s obzirom da je to zemlja bivšeg SSSR-a, to je borenje kod njih, onako baš primaran sport, i tu uzet medalju, to je ozbiljan rezultat. Uz njega je tu i Nemanja Mandić, koji je također jedan mladi perspektivan borac. Nemanja ima tek 19 godina, isto je osvojio jako puno medalja, i što je interesantno, on je u 3 borilačka sporta ove godine uzeo zlatne medalje. Uzeo je u brazilskoj džiu-džici, uzeo je u MMA-u i u kickboksu. I onako baš ove godine napravio bum i zavrijedio pažnju našeg selektora u kickboksu, Gorana Radonjića, koji ga je onako s oduševljenjem gledao, a prije toga nije ni čuo ni vidio njega. Bili smo na nekom svjetskom kupu u Italiju i on je u 3 meča sva 3 efektno pobjedio i osvojio zlato, i od tad Goran ga često zove, odnosno stalni je reprezentativac od tada, od marta već je radio 2 puta za reprezentaciju, i sad ide također on na ovom svjetskom kupu, će učestvovati u Uzbekistanu. I eto, usput bi pomenuo, tu su još 2 naša seniora iz reprezentacije, osim Lazara i Nemanje, tu su momak iz Podgorice, Nemanja Čađenović, on je jako uspješan amaterski kickbokser, naš najbolji, sa najviše medalja, i iz Cetinja, odnosno još jedan borac, tako da njih 4 nastupaju za reprezentaciju u Uzbekistan. Koliko si ovako ispratio, da kažem, kickboksu oko zadnjih nekoliko godina, sigurno dosta u Crnoj Gori. Koliko taj napredak iz godine u godinu s tebi čini, da li država i to prepoznaje i da li se ulaže toliko u kickboks, koliko bi možda i trebalo, vjerojatno i više nego što i sad ulažu. Čak sam i bio prošle godine, čini mi se bio ovdje neki turnir. Tako je. Organizovalo se u Župi, sjećam se. To je bilo, boga mi, ljudi, dosta da gleda, i bilo je boraca, sjećam se, baš dosta. Tako je, to je bilo državno prvenstvo koje si ispratio tada. Pa veća je popularnost. I onako, najveći bum u suštini MMA doživljava, i vidim da jako puno ljudi koji, evo, znaš i sam, baviš se profesionalno košarkom, a interesuje te MMA i pratiš toliko, i sad iznenađen sam koliko informacija imaš. Tako da, svima je interesantan, baš svima, zadnjih 10-15 godina, eto unazad, ne znam ni sam tačno koliko, ali baš je onako veliko interesovanje. Za kickboks, eto, i sport je sa dužnom tradicijom, ali nažalost nije toliko koliko MMA ispraćen, i naravno boks je tu onako primarno, kao i uvijek, opet i olimpijski sport, i naravno majka svih borilačkih vještina, ali postoji podrška, to si me pitao, svakako postoji podrška države, imamo i dobar budžet što se tiče kickboksa, i nadam se da će to naravno biti sve više i više, tako da eto, sve te svjetske kupove koji su jako skupi, i to su opet zemlje koje i daleko su i treba sve to platiti, ispoštuju, i nadam se to u budućnosti da će to biti sve bolje i bolje. Reci mi, kako, po tvojom nekom mišljenju, koja je najbolja baza za MMA uopšteno, nećemo reći košarka, eto, ti si bivši, ali koja ovako kaže najbolja baza za MMA? Pretpostavljam da je to možda rvanje ovo, koje se u zadnjih nekoliko godina već, pogotovo ti Dagestanci, to pojavljuju i po Evropi, Amerika, UFC, PFL, tako. Tako je, pa vidi, ima smisla to, s obzirom da se pojavljuju Dagestanci, i da sve ono što oni prikazuju u stvari je onako najviši nivo, i svi su oni šampioni, ali znaš kako, borba se odvija na nogama, i onda ja uvijek kažem, i zato moje mišljenje opet, da ne bude da je to tako, to je opet moje mišljenje, i izdvojio bih to, jer borba se odvija na nogama, i ti u suštini sa strajkingom krećeš. I mislim da dobar strajker, vrhunski strajker sa nekim dobrim defanzivnim rvanjem i nekom dobrom opet školom rvanja, gdje mogu da taj njegov primarni dio, odnosno striking, još dodatno potkuju tim nekim defanzivnim rvanjem. Mislim da je to onako, što se mene tiče, neki najbolji vid MMA borca. Sad, kažem ti, tu moju teoriju pobijaju Dagestanci, Čečeni, sva ta ekipa koja onako
sruši čovjeka dolje, pozicija, Da, udaranje i završavaju tako mečeve, ali to opet, kažem ti, oni imaju tu tradiciju, dugo godina se bave, postoji tamo i sambo i boks i judo koji, to su primarni sportovi, to je prva stvar, druga stvar, to je zemlja koja ima 150 miliona ljudi i to im je prioritet. Kao što, na primjer, kod nas svaki čovjek zna trojku da šutne onako. To mu ide od ruke, tako i kod njih borenje. Zbog svega toga se i dešava da su oni toliko nadmoćni nad ostalim. Tako da vidjet ćemo u nekoj budućnosti još opet, razvija se sve to i ostale zemlje. Amerika normalno imaju mnogo novca, ulažu mnogo. Englezi također, njihov MMA je počeo onako baš da doživljava ekspanziju. Naš također ima evo već dosta boraca, sad je i eto Jerslan je potpisao UFC i Rakić je tu i Duško Todorović i nadam se još neku uz njih. Ima sad i ovih naših koji su van pošli pa ali uglavnom ide to na bolje i bit će sve bolje i bolje. Recimo, eto, pomenuli smo Sava na početku, pa htio bih samo te pitan kakav je osjećaj ti kao trener, ajde kažem njegov, koliko ti je teško da gledaš njega kad se bori, šta to sve izaziva u tebi, a i koliko ti znači naravno to svo prijateljstvo s njim, iskustvo koje on, eto i on znam da je sad isto trener i pravi sjajne rezultate u Srbiji i u regionu. Koliko tebi to znači sve to i koliko ti teško pada, što je bilo prvo pitanje, kad njega gledaš? Da, pa vidi, naravno da mi teško pada i prvenstveno i on, jer smo prije svega ovoga jako dobri prijatelji i znamo se cijeli život. I eto, ja sam, već dok je on igrao košarku, ja sam počinjao sam tačnije da igram košarku i u suštini on je i u košarku pravio dobre rezultate, on je bio i prvotimac, igrao i drugu ligu, tad saveznu i onako dobro mu i to išlo i njemu se isto desio taj boom pa se prešaltao vamo na MMA kad je pošao baš u Beograd da igra košarku profesionalno, ali kažem ti opet da se vratimo na temu, nije lako posmatrati svakako sve njih kad su bilo u oktagon, bilo u ring, jer to je, da se ne lažemo, to je nešto najbrutalnije, ovo je najteži sport u tom nekom smislu, jer tu su povrede su neminovne i dešavaju se nokauti, dešavaju se prekidi, tako da sve to kroz sve to treba proći. A što se tiče i saradnje neke naše, to je i dalje je to na najvišem nivou. Ja s njim funkcionišem super i onako i u dosta tih stvari se slažemo, imamo mišljenje za skoro apsolutno većinu stvari isto i pravi rezultate, mislim samim tim kakav je Savo trener govori o tome da on je trener, odnosno selektor i reprezentacije Srbije i prave rezultate, tako ima njih tri momka, da eto sad oni su već i, mislim da su seniori sad i sva trojica, i Aleksić i Mićović i Simičić, oni su napravili baš ozbiljne rezultate, što se tiče amaterizma, počeli su profesionalnu karijeru, tu im ide odlično, već onako grade karijeru kako treba i cijela ta ekipa onako, i oni imaju ono što izdvaja njih i nas, to je ekipa koja je onako rasporedila, svako svoj posao radi i zna se ko šta radi. To je priprema, na primjer, kondicija, snaga radi, zna se ko je zadužen, kod njih je to Igor Krstić, vrhunski posao radi, Igor je ozbiljan stručnjak i što se tiče oporavka njihovog, ima Savo je tu koji je zadužen za MMA, imaju sad oni striking trenera kojeg su skoro angažovali, tako da što se njih tiče, vjerujem da će to sad ići sve bolje i bolje. Jesi ispratio, mislim, jesi sigurno vas poslednji meč sad u MMA, jesam. Malo čudna situacija sa tim soccer kickom Pejića, ali dobro, šta, mislim, on se izvinjavao, cijelo vrijeme nakon toga on se, plus vidio sam, on nije bio ni svjestan šta je uradio na početku. Nije bio svjestan i onako možda, ne znam, možda si zapazio, već kad je Vaso onako i nametnuo svoj stil, krenuo je vrhunski meč, kao i uvijek, on to počne predobro i planski, i taktički, super sve ide i svo vrijeme je Pejić bježao. Nije htio nikakvu razmjenu, to se baš i vidjelo po facijalnoj ekspresiji da on ne želi borbu uopšte. Bježi i vjerovatno kad je pogodio onaj kik nije se ni nadao da će ga možda izdušiti, da će ga pronaći i onda vjerovatno u svoj toj euforiji bacio taj soccer kik. Normalno što je zabranjeno i ta pobjeda je, ne vidim da je uopšte sporna, jer udaruje čovjek to je diskvalifikacija ilegalno i pobjeda je pobjeda, naravno. Mogu je dolje da padne, da radi GNP ili nešto pa da završi na način koji bi trebalo, ako bi završio, možda bi se Vaski oporavio u međuvremenu, tako da ne znam koji bi ishod meča bio da se nastavio, ali ovako je pobjeda, što se kaže, pobjedi su zube ne gleda. Osoba koja te je dosta hvalila i tvoj prijatelj Aleksandar Džoker Ilić,
to se slušao baš nakon njegove pobjede nad Šlemenkom, ta taktika koju si ti spremio, baš je imao baš neke lijepe riječi, gdje god je pošao, baš je pričao o tvojoj taktici, koliko je to, ne samo od njega kad čuješ, nego od bilo koga drugog, koliko ti znači sve to. Slušao sam, nisi htio puno da uzimaš sad da je to tvoje remek djelo po znacima navoda, ali koliko ti znači da si isplati sad taj neki tvoj rad, koliko ulažeš, to vidim i gore, baš provodiš dosta vremena sa njima i pomažeš svima njima, nebitno kogod da je, mlađe, dijete, starije, profesionalac, svima se trudiš da pomogneš. Vidi, to mi je posao u suštini, to je sad da sam ja nešto, kažem ti opet prije se vraćamo što smo pričali, da sam nešto izmislio, sad nisam izmislio, nego jednostavno to je moment analize, neki možda propusta, čak i Šlemenko veliki koji je legenda, borac je legenda, nema, svuđe se i borio i to je 75 mečeva, ja ne znam, mislim da ima 60 pobjeda, neki skor, baš nerealan skor. I to je to, analiza detalja, o čemu se radi, vidi, i znaš i sam, svi mi, odnosno i trener vaš izanalizira kako biste trebali da igrate, što bi trebalo da se uradi, ne ide to baš tako uvijek. Mislim, ne pitamo se, niti se ja samo pitam, niti se pita borac naš koji je u ringu ili oktagonu, zavisi dosta i od one druge strane, na kraju krajeva i drugog ugla, jer i tamo neko opet posmatra šta se radi, kako se radi i opet sve to zavisi na kom nivou se boriš. Na nekom vrhunskom nivou to su onako nijanse koje odlučuju, ali naravno zahvalan sam i Džokeru svakako opet. On je ozbiljan rezultat napravio, ozbiljno ime u regionu i jedan od najinteresantnijih, najharizmatičnijih likova. I prodaje meč, da kažem, kroz društvene mreže i sve to hajpuje. Tako je, ne postoji osoba koja njega ne bi gledala. Mislim, čitam ja i komentare, ima tu i negativni komentara, ali ima kao i za sve. Ne znam, za Floyda Mayweathera pišu ljudi komentare negativne, da je dosadan, ne za nekog koji je na manji nivo od njega. Ali svakako, mislim da je FNC-u vrhunski potez što su njega angažovali, gledanost će im biti sigurno mnogo veća, pay-per-view, mnogo više prodavanja, tako da svakako to je samo plus njihove organizacije. Reci mi, tvoje mišljenje o MMA u Crnoj Gori, kako napreduju iz godine u godinu, ja sve to bio u Kotor prošle, to je bilo ove godine, bio sam na MFC u Kotoru i stvarno bila je organizacija fenomenalna. To su bili amaterski mečevi, kako sjećam. Tako, i onda poslednji dan. Miloš i Alen su stvarno organizovali jedan sjajan event, plus je bila kiša, pa organizacija oko toga, sjećam se, meni je baš ostalo u lipom sjećanju, jeste da mi je bio prvi put da idem na tako nešto, ali opet bilo mi je super stvarno. Miloš i Alen rade vrhunski posao, prvenstveno, eto, moram opet da izdvojim Alena, jer Alen, ja ga poznajem, eto, ja sam u Podgorici od 2010. godine, tad smo se još upoznali, on je tad i kretao sa svom tom pričom, istrajao je do danas, s obzirom, pričali smo i o tome koliko tu nema ni novca, koliko je to samo jedna ljubav prema sportu, napravio je vrhunski rezultat i Miloš se priključio, ja mislim, unazad 5-6 godina, čak već da je i prošlo, da je Miloš tu, i on radi svoj posao, opet treba naći sponzore, treba naći marketing, napraviti sve to, treba raditi, tako da ozbiljan rezultat prave i iz godine u godinu sve je to mnogo bolje, kvalitet mečeva je bolji, kvalitet boraca i ovo pričam sad za borce naše ovdje iz Crne Gore. To je drastična razlika između, na primjer, eventa koji si ti bio, to je bilo u maj, i, na primjer, unazad 2 godine. A mislim da će tek da bude, jer pojavljuju se i novi klubovi, vidim da ima dosta interesovanja, organizuju se seminari, vidio sam da organizuju baš ispred Saveza seminare i idu i naši treneri također prisustvuju i prisustvuju ostali treneri iz Crne Gore, tako da vjerujem da će kvalitet sve biti bolji i bolji i da je prvenstveno kvantitet da postoji, da bi iz tog kvantiteta proistekao kvalitet, što svakako je to potrebno. Plus, eto, sad idu i na svjetsko prvenstvo, amatersko, eto, znam, prošlo je bilo u Beogradu, prije toga u Tirani, ili obratno, ali mislim da sam pogodio redosled. I trebalo je novca samo za to tu, što je to bukvalno u komšiluk, što se kaže, a sad si ide tipa u Uzbekistan ili tako zemlje, one, sama organizacija oko toga, novac za put, za smještaj, eto, znam da su potpisali sa Lobom neki sponzorski ugovor i baš mi je drago zbog njih, što ti kažeš, cimuju se oko svega toga, a može se lako desiti da ta ulaganja samo propadnu, eto, plus nije ni savez priznati još od države i sve to. To je jedan veliki problem i tu nadam se da će do toga doći da sport generalno se prepozna i da naravno posle i savez i da ti klubovi formiraju zvaničan savez, funkcioniše se i ovako, kao što si rekao, oni se baš se cimaju
i sam znaš ono koliko košta i karta samo avionska, jer mora se ići avionom u Uzbekistana, drugačije je nemoguće. Ta karta je otprilike, znam jer prije sam pomenuo, Lazar i Nemanja idu, to je oko 1000 eura je karta avionska samo. A oni moraju tamo da borave, jer postoje uslovi određeni da moraš 5-6 dana tamo da budeš dok traje cijelo takmičenje, na kraju krajeva ne znaš dokle ćeš dogurati, dokle će doći borci. Tako da i smještaj tu 5-6 dana koji košta, opet sve to treba pokriti, tu je i hrana, tu je kotizacija i kotizacije su velike, tako da to je stvarno ogroman novac i onako nije lako naći sponzora da to pokrije ukoliko taj sponzor ili ta firma ili osoba kogod je u pitanju ne voli ovaj sport i ne prati ovaj sport i u suštini ne zna koliko je u stvari potrebno da bi se došlo do tu. Nešto što je to u zadnjih nekoliko godina buknulo, to je FNC organizacija, isto oni su, da kažem, na nekom malo većem nivou nego što su Miloš i Alen uspjeli da organizuju, a i jedna sjajna isto organizacija, ja sam spratio zadnjih nekoliko njihovih evenata, stvarno na vrhunskom nivou i to isto izgleda. Što je to, kažem, baš super i za borci iz Crne Gore, iz Bosne i Srbije, nebitno, iz svih, tu iz regiona. Eto, radio sam, znaš, sa Kićom intervju, on ima ozbiljnog protivnika. Da. Banja Luka je bila, radio i Miloš Janičić, a on radio kickboks. Tako, onaj ultimate kickboxing što su uveli, ono je vrhunski. FNC organizacija, isto na veći nivo. Ne, FNC radi baš dobar posao i oni su doživjeli ekspanziju onako isto za jako kratko vrijeme, ali kažem ti, mislim nije lako, nije ni preteško kad ti u suštini imaš dobru finansijsku konstrukciju i dobru finansijsku potporu i onda vidi MFC bi izgledao još mnogo bolje da oni ne razmišljaju o financijama. Tako da eto, to je polazna tačka. A dobra je stvar što ima naših boraca, tu je Miloš, on je već radio FNC, tako da on je tu standardan njihov borac. Tu se pojavio, kako se zove, Kićo se pojavio tu i on je odradio i gradi dobru karijeru, radi dobar posao, dobar je teškaš, onako, one koje ja volim, stilski, koje volim, hoće da se tuče i radi onako striking, završavao je mečeve i dolje, ali u suštini striking mu je jako dobar. Ima tu normalno, onako, tu bi se moglo još poraditi i vjerovatno on sa svojim timom i radi na tome i drago mi je, mislim da njega očekuje onako i dobra karijera, s obzirom, kažem ti opet, teška kategorija je u najvećem problemu od svih kategorija i tu taman postoji prostor neki da on napravi bum i da eto možda i pojas uzme što nije nemoguće. Reci mi ovako, dao bih ti prostora malo da ti kažeš oko sponzora koji vama pomažu, da im se i zahvališ i sve naravno to. Da, pa prvenstveno opština Tivat imamo veliku podršku od sekretarijata za društvene djelatnosti pod kojima je sport. Opština Tivat i konkretno tu najveću podršku imamo od predsjednika opštine, od Željka Komnenovića, tako da ovom prilikom im se zahvaljujem. Imamo osim njih, tu nam je i Total Montenegro Security Solutions i njihov izvršni direktor Nikola Čepić. To su, da kažem, eto, njih bi izdvojio s obzirom da onako najviše nam pomažu i zbog jednih i drugih u suštini nemamo problema, eto, tako da svu tu djecu, a veliki je broj te djece koju vodimo na takmičenje, da im obezbijedimo da roditelji nemaju nikakvih troškova. Onako to volim da naglasim, možda izvuče onako malo prepotentno, ali vjerujem da roditeljima koji imaju 1, 2, 3 djece i koji vode na sport i imaju ostale aktivnosti, mnogo znači da takmičar koji je kod nas u klubu ne plaća članarinu, dobija sve plaćeno kad se ide na takmičenje, to je znači smještaj, hrana, prevoz, kotizacija, sve to ide o trošku kluba i mislim da je to jedna velika stvar i eto, njih dvoje bi izdvojio, to je opštinu Tivat i TMSS, a tu su također i ostale firme koje onako periodično pomognu i hvala im svima. Ovako, za kraj, pitanja publike što sam ti poslao, pa da mi samo tvoj telefon dodaš, da pročitamo to. Bilo je dosta pitanja, sva nas izdvojite 4-5, da kažem, glavnih tu što se izdvaju. Evo, prvo, pitao jedan momak, zašto si prestao da budeš borac? Pa I prebačio se da budeš trener. Više razloga, radio sam mečeve, ali nije to ni specijalno neki rezultat da sam napravio.
ne znam kako bi to teklo dalje. Imao sam neke povrede koje su me onako van treninga držale dosta. Tačnije, nikad nisam mogao da odradim kamp kako treba, da odradim 6-7 nedelja da povežem treninga zbog povreda, tako da čak sam i zahvalan što je to tako se desilo, da bi opet na drugu stranu se okrenuo da se bavim trenerskim poslom, i između ostalog jedna od osoba koja mi to, eto da kažem, zbog koje danas i jesam trener i eto, trudim se da bude to još bolje, je Srđan Jokić, koji je bio trener, moj trener u kickboksu u Podgorici, kickboks klub Dok, tad još dok je postojao, i tu su postojali rezultati, eto nisam, zaboravio sam, imam mnogo toga da pričam i onda ne stignem sve da ispratim. Tu je bio Boban Krušić, koji je bio u tom trenutku naš najbolji kickbokser, radio FFC, koja je, ispratio si, znaš, eto, pratiš, bila organizacija tad na jednom ozbiljno regionalnom nivou, i oni su imali onako pretenzija da budu baš broj 1 u Evropi, ali eto tu se desile neke finansijske stvari, problemi, i tako da Orsat Zovkov, direktor, se preselio u Ameriku, tamo nastavio organizaciju, ali to je drugi neki koncept. Tako da, eto, to je taj neki ukratko dio. Drugo pitanje što se izdvojilo, analiza meča Ilke protiv Fabijana, to je sad u kojem se broji cijeli region. Baš sam se uključio u komentare sinoć, baš na neku sliku, i Ilketove prozivke su vrhunske, s njim je uvijek interesantno. I mislim da Fabijan nije do sad još naišao na nekog lika koji onako zna da prozove, i to mu se nije sa Stošićem desilo, nije ni sa ovima prije, vidim da je on to tražio, ali sa Džokerom mu nije ni malo lako. Biće mu do 23.11. žurka, to je sigurno. A što se meča tiče, navijački, naravno, eto, to svakako bi se kladio na Džokera, a i ovako stilski, interesantan meč za publiku, to definitivno. Jako interesantan, jer su Fabijani iz kickboksa, Fabijana znam ja, jako dugo poznajem Fabijana, Boban Krušić, inače, koji je bio naš borac u Dok iz Podgorice, radio meč sa Fabijanom 2014. su radili na FFC baš meč. I tako da imamo dugu istoriju i poznajemo se. Sad, ne znam, meni se čini da je sve na strani Džokera, onako, možda sad to i, kažem ti opet, zvuči prepotentno, ali tako ja vidim taj meč, i vidim da Džokerov game će biti mnogo bolji, tačnije ako uspije da održi sve to što se planira, da se drži plana, ne bi trebalo da bude problema. Mislim da, eto, Fabijan svakako jak je, čvrst je, udarač je, iz udaračkog je sporta, zna da pogodi, ima vrhunski tajming, zna onako da se tako lijepo, što je sad ovaj meč pokazao, ali nije to meni sad ništa spektakularno, da ne ispadne sad da pričam ja nešto omalovažavam, jer to je klasika, ništa mimo klasike. I tako da na osnovu svega toga što sam vidio i na osnovu onoga što ja znam da Džoker može i zna, vjerujem da je to na njegovu stranu. Sad, sljedeće pitanje, Mihajlove prednosti u Gloriju, to pomenuli smo ga prije, pa kažem. Da, Mihajlove prednosti u Gloriju u ovom slučaju, ovom meču, je što on je kickbokser i u pitanju je kickboks meč, a radi protiv MMA borca, tako da tu je definitivno u prednosti. Ne bi eto da pričam ništa unapred, ali ne vidim dio borbe i ne vidim nijedan segment gdje bi mogao on da ugrozi Mihajla Rakas. A prednosti njegove u Gloriju, prvo što jedna velika stvar za nas je prvi Crnogorac, i sad je otvorio, na primjer, opet dao je Gloriju kao organizaciji i njihovom matchmakeru na mapu Crnu Goru, koju možda i nisu čuli u suštini za Crnu Goru. Ja sad ne znam koliko oni prate borenje i šta, koliko im je interesantan ovaj region, jer opet to je američka organizacija. Ucrto je Crnu Goru što se tiče države na njihovoj mapi, i možda sad oni bace pogledi na ostale borce, tako da svakako osim Mihajla i naše kluba velika stvar je i za sve kickboksere koji imaju želju da jednog dana dođu do Glorija, a vjerujem da je svima želja i cilj ko se bavi ovim sportom ozbiljno da dođe na najvišem nivou. Da li si ispratio ovaj fon između vas i Peće? Gledao sam samo onako letimično ono što oni izbacuju. Poznajem dosta tih naročito iz tima Srbije, boraca mlađih,
i Borisa Stanića, eto znam i trenera njegovog i on je i u međuvremenu trenira i u Fight Company, tako da svakako ideja što se Fona tiče kao ideje, to je vrhunska ideja, to je još jedna stvar da se prepoznaju mladi borci i da se pojave na sceni i da onako i iz ostalih i okolnih zemalja, sad je bilo eto Hrvatska, Srbija, ne znam kakav će biti koncept i dalje, ali ne vidim što ne bi mogla, na primjer, Crna Gora da se bori protiv nekog, jer sad imamo dovoljno kadra da i oni nastupe tamo. I to smo već pričali o tome mišljenju u NFC-u i MMA reprezentaciji Crne Gore. Da, pa sve pohvale, kažem ti opet, i Miloš i Alen rade vrhunski posao, sjajan posao, trude se maksimalno i MMA u Crnoj Gori su, da kažem, eto, velika većina oni i sve ono što rade za MMA je baš velika stvar i to se vidi da je iz ljubavi, nikakav interes, nadam se da će ih to održati, jer kažem ti opet, nije lako kad nema te finansijske podrške, u međuvremenu su oni pronašli, izborili su se i za to, tako da vjerujem da će samo ići ka boljem i boljem. Eto, za kraj, da ti se zahvalim puno što si izdvojio vrijeme, baš mi je bilo čast da kažem i baš mi je drago što smo snimili ovo, eto, sticajem okolnosti, došao sam u TV da igram, eto, sad se otvorilo kako pratim sve, jer pričao sam ti MMA i sve, da snimimo intervju, stvarno, puno ti hvala na tome. Meni je također milo i baš mi je drago i što si iz košarke i što možda se prebaciš i ti na borilački sport u međuvremenu. Evo, vidite, tako da ljudi, ovo je bio Boško Kojićević i Steve iz Rebel Fighting Academy. Like, share, subscribe na YouTube kanalu, Instagramu, Twitteru, TikToku, sve te društvene mreže i vidimo se u sljedećem intervju.